Huuphe yohoy yaagees. Intte daro ayfiya ayfikko yaagees. Yohaannisa maxaafaa shemppuwa 15 payduwa 8ppe de'iya Xoossaa qaalay yaagees. Intte daro ayfiya ayfikkonne qassi ta erissiyo ashkkarata gidikko hegan ta aaway bonchchettana yaagees. Mittaa ayfetettay puulaa bessees. Yohaannisa wonggeliyan ayfiya ayfiyoogaa suure haasayees Xoossaa qaalay. Yesuusi woyniya giyo turaayyo tumu ano gidiyoogaa nunakka marata gidiyoogaadan ayfiya ayfanaagee nu gishsha gidiyoogaa xaafiis. Ayfiya ayfenna maray ubbay qanxxettees. Ayfiyaagee qassi sinttanawukka boshettenna. Yohaannisa wonggeliyaa bollan leemisuwaa tamaarissidoogee nu de'uwaabaa. Xoossay nuuni ayfee de'uwaa de'ana mala koyyees. Ayfiyaa ayfiyoogan Xoossay bonchchettees. Biittaa bollan daro qommo ayfeti de'iyoogaadan ubba asaa de'uwaa giddon ayfee de'ees. Nuuni qassi lo"o ayfiyaa ayfanawu xeesettida asata. Yaaniyo gishshawu ha sa'aa bollan ayfiyaa ayfidi de'anaassi koshsheettees.